me whole time bebrebe no e wo media no so say me support my husband and then ankrofo bi empekra so mbehu wo me ho ebusiafo Becky enie so what ya say and asida kese nkoma my husband Adwenepahene wa wo hwe oba me gina ha ya oba kama ya me gina ha ya Mr. Adwenepahene na your enemy what ya say and na me pese me fa kwan ewe so eda me husband Adwenepahene ase unim de enti ambeda na se mu hwe de wa wasi ahwe me yie hwe oba ma wo 5 me look very very beautiful so what ya say nti me de sa ase that way man ne pa so wa ya de wo hwe social media no so a the one crofo bebre start ye sorry ti ya say ya ware begu a anye den engu dia na ese me kunu osase da pa ese me de aseda ye de emma na nkasa eti he mo a mudi me husband atem no mudi na tem no mo nkoso na no wonti mo case o ye so ye nti mo case so what ya say ye nti mo case kra itubu de mungu so na muni atem he's so responsible man we Adwenepahene no so nipa me hu bi wo wi ase da so what ya say oh you very 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 responsible man so what ya say wa hwe me yi ankasa me meti krom hanom no me nya adwuma but me live good me live 100% better than nkofo mo ye adwuma wo krom hanom me hwe nkwa e ofie so what ya say we beka say na we ayi we house frau ne sa niam no whatever ba me no me ti fie na me hwe enkra mpo no bo so me die me kunu e de ma me no e bia be chen wa wo ye de wo kɔ adwuma de bia so what ya say enti mesra mo aya mo na me husband asema me what mo na se pa ma me na hwe hey my husband so di odi ade o skin no is the skin is skinning so what ya say oba de okuta sa hey why ya dear Mr. Adwenepahene na me shra what on tun kwanem more money more money pacha mo amudi atem no we the man jayo mu jaya be higher papa because the more na mo yesa ade and mudi atem no na nyankopon so ye de shra no na oye de o de hwe me kama so what ya say oba kama a me gina hoyi na ye nyankrofo bi na maba na you are this and you are this you are that hey who me crowd to be me o would be sure so what ya say sa oba so de wo no fo a hey o man na mo no fo no ya me hira mo wa hira mo papa wa hira mo ti no oba be say oba na do yonko ba no fo di na masa madam you don't have so who will be anka wo be ye de che de me ye no what so what ya say me whole time bebrebe no e wo media no so say me support my husband and then ankrofo bi empekra so mbehu wo me ho but me support my husband and ne ochina the next day anytime I will support my husband because limiti enye eman nyina na enya ne sa wo Europe how very very less wahanom se wuti fie wukunu se wo husband sit na fie na me show hwe me mama me hey sister pacho o unya yanka wo so wupo but enam se wo husband no o push wo se kwa adwuma na pa ewie numre nti na se me ho yi na ye washi e na wo de be ka chem se me mitifie me nya adwuma but me nya adwuma no me live very good what you say me live very good dear me di na me di so what you say nyina ya me husband Adwenepahene what you say nti no so what you say check me me ho of papa so unya hu mi a unya hu mi face to face a pacho madam entina honom enkeka wonsem what you say sa nti Mrs. Adwenepahene pacho me nie so what you say me nie me ho ofe nyina ya me husband ono na aye hey efiefo nyina timi sori gu ba se waware engu hey serious o di o ekoya korefie mu efiefo nso no
Nyame adom ti we still there. So what you see? Me husband there. Ye nyenja you. It's in pacho. Mo amo try say ye be jai. Hey, hey, hey. And you must say, more there, more time, more long way to go. More a very, very, very long way to go. So what you say? You know, Mr. Ramon, tap send na. Mun use promo code Adwenepahene. Na mpacho. Oba bia wo ti Europe bia, oba bia wo husband. Eya dia wo pe bia ma wo mpacho support no ati. Support no pa because eno na ye nkrofo bi eya no nti no hunu kunu tia support no matter what enyine ma ate me da say tap send use promo code Adwenepahene. Destiny roofing and steel trusses the jata cement but chomunto me ba jata ne nana cement ni bi emma no ate jata cement anas boy ebe yo POPs. I'm out. Hey, peace out.